enti papa me fa ne sese me ma worry by me ex boyfriend be 2 me say bo cha still am no mo ho covenant covenant break here eno na ma obi timi ne ex ejai be ware eda obehia ex no na ja so na ja eden eja na san so bi eja na so chese odofo asama papa eke no chese o ko ai no ho kani ana se bia wo mpena bia na wo be ma wasiso de wonim se e ma na wo fa wo ma papa nim se me ma ni bi esiso ai na adwe so me de si amasiswe me fa ma be 30 ansama ware no problem obi timi de gina ni saa na me ka se sabe ma no problem ono wa na bra bo no titi mu a o be ni aka wona nim se japade be no aye abrabo be no abo e oni be be wa nne amanti wonti mi ahwe omuma mema be be ntimi hwe omuma na e ma o ana at times I don't blame them because obano no ko dan kita demonic spirit obano no ko dan no kita demonic spirit and 2 obano no ko dan no eye ready say o twi hwe so woni mada bebrea wo ti say na wo hia atare a ye chim nsu wo hyebre sa na ekono wa na wo chim wo hyebre na wo duri ni nyina afiri mu wa be ka empty tu so we ma yeyi so we ma yeyi wa ya ha wa ena wo hwa abedo bi ti ba bi aso e bayifo nya bayifo etimi me mbo be yie sa let your past judge you now. Now you say past now we are no. Is it working today or tomorrow? Nipa member be bring sa de no. E member be bring sa de no. Office say no ho odin won pam. 7 ne be ma so. E die ne odi si oba so a oba bo nsem ma no. Omo nu aduane ma ne di. Onim se na bra bo no se no. Ebi mu nso nim se o ma no na edo mutimi de daada ma no. Thank you. E ma ni bi nso nim se omo ho ofa ma ntini mema. That be oba de me bisa lady bi se e de na Nyankopon de ball no se da me de minimum na mo yetrim ye de. Oba ye nipa bi a ne abeka chen bi oba giedi. Say if we provide 1 2 3 more bar. Onim say 4th one o ka say onsa be count say say be ka. Until say e kwa mane kodi be 1 year 2 years o ye da fo. No wa yi sa etimide na dey afiri ho. But member bebiri nim eno na ama enne member bebiri no e ma no so afa we say misa omo hit on heart. And the guy ni ba do one bon so me pew. What de neka? Aye kadan. Yes how de ka aye kadan. Hey, aye kadan. No correct. Wo be tatao. Intimi na ma me na me ka pa so your ba say me fa me ma lift you me nyeda. Sebi kitaka pa na mo u jina me left me ma me fa oda because u fa no ka ni me nya wona abega sa onye ni contact onu abe man contact into sex nya fun sex is spiritual bond sex ekita to me a spiritual bond a mu mi mu kompa mu am koye wi a ma bond mo. We know the exchange of the Saraba no cross here covenant. Until member be tia so a man do say no afi wo mano a omo kita wo papa. What be that? A man do say so no afi wo mano a omo so wo papa ti omo. Ye wo ma bi wo no omo tena onyama koso ten. Ye wo ma bi wo no omo tena me do Christ. Wo be regret it. Mami ka se mi tro. I'll find time to come and give my life history to the whole world. Me de bia no ka say queen na mama ye nipa. So what I say? O wa me na me nipi. Ya wo jire. Na je say queen so for ni yiri din no obo no ye friend queen vast papa bi. O wa me wa na me nipi. So what I say? Me totally down broke. So what I say? But meti maka se na nu nsuo keke na ama me maye nipa because me coffee di mo bia no a anka sa na mabra bo be sei what ma say man fi di mo bia no nti nsuo de fi na no keke e na ama me je se nkwansu sa because you maybe one no koda na fi na no anadworo nda you get a lot of challenges
so die bonus me ta na mu wiem so to na pete sound na krama sound na what tile because me see so na me yom boy na me pema pa na me hit and run player but on penny for to stop for me o di jire yi jo mo sa je na me say my old way so I say na me hit and run player because me who we are 1-2 na me here of you but me who one time on fa ye fear ni no ko sensu that I shake my spirit me ni I was young and I'm saying me ni obi ante was we na krachi we do see ni Pentecost nearby wa I work and work hard it me see the power of Pentecost. People doesn't understand. Pentecost ni bapa because almost one Bible. Pentecost one Bible, almost one Bible. You know your face no nyandi. And then you say, oh, na na bia banya bi wom. But me wife from my time dey bi ni obi. Me wife from my time Pentecost one man. You know nya bi. And no be kono omo draw so da baby. Oh. And da baby o me say me wife from my time Pentecost na my one. E bi ni obi. Say bi na ne omo wo dia fine because me wife from time omo do nyame. Anyumro mo kwa sore na ma cho mo kwa sore o mo ba je se enu na ye me fe ana me pema so be slim enti mi se openyame wo ye slim enti ene mami chensi no kre me ma be for ne ye ko ballot box no hey ye ni ye for ye na 4 sa de ko ballot box no ye ko ballot box me se me na candidate me da access me media so enti Debi amekase ye won mamu won ma menhwe ne personality menhwe na ho fe na oba na se bia owo ne chi ne to sebe ne tumodu ne nufu modu me na mekase mfa wo data nkwa hwe dufu kase e wo internet wo be yarefo because we hwe ne ebe mo appetite hunu ebi so hwe style obo a style bi oba na nwan no oh style ni kran so na be kun ne sofo aka che so ba honhum ekita ne nya wo sofo style ye ntinu ana mpe anu na me ka che se ne ama bebre ebre awade die bia ko suicide na nsiansa wom man bia wo ye side wo ye weather ne yiri so ja no na man na ko hye ne honhum ekunu da bia enye ge no ja no ade bi wo asunsum no aye adwuma ama ne wo hye ne honhum ekunu enti papa me fa ne se be ma no oba nya nkitamudi he mpamu agro ona oba da na bia be ma no wa hye condom enti ne hu so bia anko oba anim ono so kura mpa wa anfena no bia pentem de bi de ka na se quickie enti wa anfe oba na no wone no adade wa wie ne hu so ne wo condom wa to atwene no de se yensuo na anko oba anim ti apam bia there's nothing like that free obi be ka che bi obore sperm na yene mother was ma kwashe condom atogu no entungu yo the realm of the spirit ya honhom so fa condom no then they take the sperm omo de come camp omo so de create nipa omo kwa no de sa ko fa ho si ya no abe nipa yeah oye ni papa ni papa be tran asasi so no I play ebia kolebu sector na one kolebu ye adwuma enti sisi am no kasa wo kolebu sector wa na obi sem se ye wo doctors bi wo kromo nimom ho wo ye adwuma wo so beto onim doctor fie onim ne hwe doctor no so akodi wa de onim ye pa no wo kolebu sisi ya betimi apo doctor bi din se wo be ya abortion dia chese doctor bia say and etimi ye no fine pa what they make can say what do you mean to your yes because obi aye na abortion obi say abortion yen kwada nkwa doctor yen kwana eye we won na che se one obi da na so hye condom na se be ma ni yi ni hu nsuo edigu ebi a ne nto agwa na box mu why abortion na ne sasa enye ni pa na be Ghana for me why abortion wow o twa me awo be ma abortion ake na why enti onim ni pay abortion ma de se ponya abortion remember na ya abortion papa remember ya abortion hit and run for no condom ram am condom you no the milika so wanya no quick
eyi ase obi wa wedding ase lungu no ne na ko che ho no agi condom papa wie na wo yi na de wode wa ya ase tar wa fa wa ya ase tar no infifrem fi hu skin no until you make a covenant at the same time you kill a woman being and I say most sperms is so dear e be ye nipa pem me na ko sperm na ko no piawo ese motorway so ka kwan na why you condom no na wakọ ni na wakọ kuni pani na ni wakọ kun nyina wodi gu a omfa nti sa doctor na waba kolebu no a oye adwuma so oye expert no on the abortion there okwa ade na person na say na say na too early adodo too say dodo be man responsible onya responsible doctor say nkasa dampa ne so na wada ho ade run kwasan hwe wada gem e wada tafo be yi abortion no akobesa apem no wada obi ko no be di kan dem points why wa pem ne tese me no da na ho ye tro kakran me timi me say you mate and to look at the mess awakom ebi asakwala na oba no so ye great person a moment you wipe no kupe wo life no nyina end. My last born, me wo no. I saw sir I've seen a blessing. And indeed he's a great man. Ono ne man be do baby abaduri. Okay. Oyi shira. Ya didn't feel hospital by. Me wajamo bi obi fi o na tena che. E jamo ko da ne mpaso sa ko pun se de ba. E de ba na jamo no de be 1 week. After 1 week ne jamo ni pie. One ko toilet and go there more. Yeah. And I catch my wife said, Akola is a great person. Now, if a different person entered the room, so over corner over 12 hours. So, just say, Akola near don't buy 51st day, because see 1 week. Thank you. Wow, and it's said, Yama Broha, yeah, mistakes be right, yeah, in him. And the doctor be here, Duma, say an abortion, John over one abortion, Akoso. Young maintain. Oh, no, you will maintain me. And 6 months go up 1 way. Yo. Obi won so otepono no so. Just one kasa wonyim. Oko ka che na oba mo oduru. Oh, wonyim aduru ya ba tablet we to sisi ya we no my baba sisi ya. Aklam. Obi o wetime yinyim kwa 25. Ah? Ba ma bi wa hwade ono oba bi akoda. Enam se oba no nkoda nti ene atun excavation. Ono twetwe ne be masa na ne hunsu aba na twetwe ne be masa na ne hunsu aba e yoba no ne kodae no de agya no enti mpema hwe ase de sex enye fun but you need to get your right wife or your right partner na wa ye ne ho ade na woni na kotena obi o se me ne oba ne kodanse makoye ne ho ade me ne na nda me de me hu se ne a esitie oba bi woni ne de wi a problem ane papa pambo ka so obi ne obi koye na ne be ma ni sha Send me brave. Bema bit me here na ketekete obabi ono nda fi ni nkwala asenti. Obi won so a na obema ne oba ne da no. Na oba no won mensisim no ne na da. Eye kes. Ahwefo empamu ahwe ase no utimu se enema bebre pa ne papa mayate ase se empamu agro na se empamu ahwe ase no. Eye topic bi asu ye pa se ye kasa ye ka ho nsem a ye nkan wi na da se ne ye besa atena se papa me hu se ena ana se empom agoro a woni obi be kodi ne timi di nsunsan so bebre na eba wabra aboso empo toma a egu ema ya sene no eno kran so etimi ye ne ema bebre wo ba bi eni bema bi akoda nam so amwaji bema na ne onyam nyina wa me ye hu so se emema ye kan bosh na ya na mo se ban ya bosh se mu ye bi pa condom mu a mone emada moyi mu sperm siguni nyina no eya abortion ni bia enti ensunsan so bebre na nipa ye nya wo ya brabo mu a ye mfa ya adwen nko se ebia empamu nkitahudie bia ne obi kodi ye no apam bia akoso ewo honhom fom ne nam so ama bibi ekọ ya brabo ye nana no me wo nkurase eneja wo mu ehunu amane na ene
odifo amene tena ase amene etwetwe nkomo a wasua ade a wodi bi etu hofo no eye prophet Eric Kwesi entwo no ene oye odifo kese pa woda asafo ani di God's Revelation Ministry a ewo ablekuma agape enti sa wo hwayen na se wa wotena sese wa bra bona se bibi nkoyi obetimi akopapa nchen udu ablekuma agape a wo se God's Revelation Ministry ana se odifo Kwesi entwa asori obia edo obekọ ho enti bomoden se wodi wani ebeche mo ho na wakakọpẹ fo ahudie wo honhom fam ene honamu fam nyina enwuma ku eso ya asene amede ene empamu ahwe ase ebremo eye Natis Cosmetics and Boutique woma so ye ablekuma agape tarazo kopie mo ho a entade perfume enkun ni nyina ubenya bi sa enso na University Foundation wose ayeye de no gusu a woje wonye enwie ye san se bronya ne ni ye da so da yanim a ye kwa kodie enti bibibia wo a wo pese wo de eba na wo mo de koche akunafo ne enwisia no sempo wo akiri a wo mbetu ka aba abeji enti frɛ wo mo 0548302985 media ene Rahel Obapa Attention TV YouTube wo sha na wa share na onua bi nso anya futuo ni bi no subscribe se de be ya de bibia to ho a wo benya bisa enso na Facebook Attention Tvgh share like na subscribe na fe follow yen na dada no enipa na ye de ebrem da se ne ye besa tena se ne de ensempofro abremo ewo empamu ahwe ase makraw